mwakabaye turabasuje tubaha ikaze twizera ko rero ibintu byose bimeze neza cyane umukino rero w'ikirarane wagombaga gukinwa ku munsi wa gatatu wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda akaba ari wo rero tugiye kwenjoyinga rwose tureba neza cyane hano kuri Kigali Pele Stadium ekipe ya Etincelle yakirwa n'ikipe ya APR Football Club birumvikana rero ekipe ya APR irawukina itinganya n'andi makipe n'umukino rero uremere cyane ugiye guhuza impande zombi kugeza aka kanya ekipe ya APR ihagaze ku mwanya wa kane ku rutonde rwa shampiyona ikaba ifite amanota 15 APR imikino 8 maze gukina yatsinzemo imikino 4 hanyuma rero inganya imikino 3 itakaza umukino umwe yinjije ibitego 12 yinjizwa ibitego 7 ikaba izigamye ibitego bigera kuri 5 kabisa hanyuma rero ekipe ya Etincelle ikaba iri ku mwanya wa 15 ikipe rero ifite amanota 7 imikino 8 maze gukina nta mukino n'umwe iratsinda yanganyije imikino 7 hanyuma itakaza umukino umwe hanyuma rero irangije yinjije ibitego 4 yinjizwa ibitego 6 irimo umwenda w'ibitego 2 hanyuma rero ifite amanota 7 ku mwanya wa 15 ku rutonde rwa shampiyona akaba rero aruko nguko gahunda zimeze birumvikana no mukino uremere cyane ugiye guhuza impande zombi mbere yuko tubabwira 11 rero babanjemo dore ko game yamaze kubitangira hashize iminota 2 yonyine reka tubanze tubabwire rwose currently uko amakipe ahagaze nyuma yo kumenya uko bahagaze ku rutonde rwa shampiyona currently ekipe ya APR Football Club game 5 eruka gukina atsinzemo 2 inganya 2 itakaza umukino umwe hanyuma rero game 5 ekipe ya Etincelle eruka gukina nta mukino n'umwe iratsinda yose yarayinganyije nta n'umwe iratakaza game 5 zeruka guhuza impande zombi APR na Etincelle APR yatsinzemo imikino 3 hanyuma rero indi 2 barayinganya umukino eruka kubahuza wakinwe tariki 20 z'ukwezi kwa 4 2025 ubwo rero akaba aruko nguko bimeze currently ndetse no ku rutonde rwa shampiyona ubwo rero ngewe ugusuzanwa nikaze nitwonda High Patrick NDP7 ndi kumwe na mugenzi wanjye Umuhoza Cynthia Naisa umeze ute meze neza cyane urashima Imana ibintu byose ni fresh cyane rwose okay aho ngaho ni sawa cyane rero itutuzamura na 11 babanjemo ku mpande zombi hagati ya APR ndetse n'ikipe ya Etincelle hano kuri Kigali Pele Stadium nibyo umunsi wa gatatu w'ikirarane uri gukinwa utarakiniwe igihe hagati y'ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya Etincelle mwiza mabanjemo ishimwe Pierre yambaye nimero 30 mu bwugarizi harimo Nige na Clement na Nshimimana Yunusueke Watara wagarutse kuri gatatu hariho kapiteni y'umugabo Claude kuri kabiri hariho Byingiro Jean Gilbert eke Kagege gatandatu hariho Ngabo Nziza Pacifique Dauda Seydou Isifu bamuhaye gukina 8 nimero 10 w'uyu munsi ni Ruboneka Jean Bosco ruhande rumwe ni Mamadusi urundi ni Cheikh Jibril Watara batakisha William Togwi nimero 35 ku ruhande rw'ikipe ya Etincelle baje kuba bahitamo 11 barangajwe imbere n'umuzamu Justin Ndikumana kapiteni Abdu Nshimimana ari kumwe na Gideon Ndonga Bivura Awadi Raguha ari kuri gatatu Hamadu Isenyeri kuri kabiri hagati harimo Enoch Hamza Iranzi niyo nkuru Sajat ndetse na Chiza Hussein matakisha abarimo Sajat niyo nkuru Robert Mukogorya ndetse na Sabimana Hussein abani wa 11 umutoza Irambo na Masudi Juma umwe mu bakinyi babaye beza ariko ngubu akaba ari umutoza w'ikipe ya Etincelle yahisemo kubanzamo mu gihe Abdelrahim Taleb nawe ari bo ngabo 11 umukino w'uyu munsi uraza kuba wubakiwe kuri Kigali Pele rero hagati y'impande zombi hagati y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Etincelle bagiye guhura muri uyu mukino ikipe ya Etincelle maze kunganya imikino 7 itsinda umukino umwe mu gihe ikipe ya APR nayo niramuka itsinze rahita ifata umwanya wa kabiri by'agateganyo mbere yo guhura na polisi muri derby y'umutekano yo kwimiminamo Ruboneka asanga togiye gutsinda ikindi gitego Mediateur International kufra ikipe ya APR hanajya zimiminamo hano ajya zimiminamo birasaba kwitonda ku muzamu ikipe ya Etincelle Ndikumana Justin Ruboneka Jean Bosco Humeka Ruboneka Jean Bosco Mediateur indiscutable kufra ikipe APR ikosa bamukoreho hano sasa sikiriza Ruboneka miminamo ayikubita mu rukuta Jibril ishotano Saujamo baravuga bati baraririye hano uburyo bukomeye cyane bwa Cheikh Jibril Watara rebuka kufra yitewe neza cyane na Ruboneka Jean Bosco bagitera urukuta mupira uva musanga Cheikh Jibril Watara katureba na tantia Mamadusi isho chajazamo
penalty ya ongera uti Kimata yiva Mauritani Mamadou Sy fata umupira mwiza cyane nyuma yo gutsinda igitego abasifuzi bakacyanga bati wari offside ongera fata umupira rimwe kabiri reba uko izamundi Komana Juice ahagaze tera mu rubavu umupira ujya mu izamu n'inshundura ziranyeganyega ati nakamucaramba Mamadou Sy golazo Pierre hano kabisa baterekamo igitego umusifuzi aracyanga baravuga bati nibyo ko kuracyanze bazamuka rimwe bamanukamo ikipe ya Etincelle rekura amashoti umuzamu intoki zirashya rekura amashoti remera cyane bita Mamadou Sy bwana umwataka atari kabisa ataka de pointe international hano rekura ishoti remera cyane yandika igitego cya mbere cya Pierre Cheikh Djibril Ouattara step over Cheikh Djibril Ouattara Ouattara gucengera umunana mukubita step over zatari umudefanser ubwonko bwana gutekereza biranga aho umupira bahita bakura barawurenza no kurengurwa na APR ku ruhande rw'iburyo APR akambitse kabisa ivuga iti umunsi no gukosora amakosa yose twakoze tukajya guhana polisi ibizi ko nituyikubita harajyamo inota rimwe diferanse y'inota rimwe bro Etincelle titonze baraza kurya umubu abana babonye tayari rwose oya Masudi Juma rwose arahambirizwa za barono chomeka pass Cheikh Djibril Ouattara chagezemo Armée Patriotique Rwanda go yitwa Cheikh Djibril Ouattara yafashe umupira ari kumwe na Mamadou Sy umuzamu Ndikumana Juice agira ngo ni offside banga rwose no kurikiraninga nawe bahagarara umupira mwiza cyane Ouattara afashe atayatagaritse inshundura zose ziranyeganyega abari muri stade bati oye Pierre yandikije igitego cya kabiri ku ikipe y'ingabo z'igihugu yamukandagira mu kibuga kikasi imitutu ubu ngo nibwo biri kwiyerekana bibiri by'ikipe ya APP ku busa bw'ikipe ya Etincelle amahirwe menshi ko Masudi Juma yirukanwa Cheikh Djibril Ouattara nta mwanya wo kongeza bafite imbere y'izamu nta kindi kintu umuganira usibye kuhita guhemukira agahita yikomereza urugendo rwe bakoze amakosa muri defense bazana mambo ya uzembe wa defenseri ba Etincelle barekura pasi ya ovyo imbere y'izamu iri kumwe n'umwataka nk'uyu naguza n'imambo ya uzembe bari rekiperwa n'umunyamauritania Mamadou Sy nyuma y'ibihe bibamasemo abantu bamuvugaho amagambo menshi cyane rekura pasi yereza Cheikh Djibril Ouattara nakosa yagombaga gukora imbere y'izamu rya Etincelle hitamo imina mu izamu yandika igitego cya kabiri cya APR Cheikh Djibril Ouattara ataka international ataka de pointe faster tayari faster ubwahise rifata muri shampiyona y'u Rwanda Cheikh Djibril Ouattara faster nagageza ni ibintu byo gutinda imbere y'izamu ko kuva yarwara garwara hafi amezi abiri bari muri Tanzania mu mikino ya Sekafa yaragarutse kuri match ya mbere ya Musanze tatanga assist Musanze Marine urumva ubu rero anatsinze n'igitego atanze Pierre hano kufra tereka umutwe umupira agenda ujyanze izamu Cheikh Djibril Ouattara bamwe bati inyogosho ye iranyogosho ntibazatuma yikora bati ntibazatuma yikora rwose nanjye ibyo bintu ntabisaba bati ntibazatuma akora ikosa yo kuyikura kuko niho hari ibitego it's half time hagati y'amakipe yombi APR Football Club ibitego bibiri ku busa bw'ikipe ya Etincelle ikipe ya Etincelle ya Perezida Enoch Ndagijimana igomba rwose kwisubira kuko kuva saison yatangira ntibaza uko primisa genda kona bayimimina mona attention shotamo chagezemo
bibasabye iminota 3 irenga ku minota 45 igice cya mbere maze kuri corner yaritewe neza cyane niyo nkuru Sajate ajya mu kiraro umukongomani Judeo Donga Mivura myugariro hatari cyane reba uko kavuye muri defense y'ikipe ya APR irangajwe imbere n'igenda Temari kumwe na Yunusu hamwe n'umuzamu Ishimwe Pierre Mario bahagaze berekamo umutwe uva aho basobyemo n'ikirenge kimwe cya Etincelle bishashi by'umuriro kuri bibiri by'ikipe ya APR bibiri bya APR kimwe cya Etincelle mbibutsa ko match ishize muri saison ishize banganyije bibiri Etincelle yakoze comeback mu gice cya kabiri y'ibitego bibiri cyane kabisa. Ndonga Mvivura afashe barata sunika hirikira mu izamu hano nusunika umufuka w'ibirayi kabisa. Uwo muzamu nta kindi yagombaga gukora nyuma yuko bari bamukoze igerageza baramusimbukisha baramubamba kabisa anaga muri kona bayimiminamo hitare kuri cumu hatari mutamimina mu izamu arambikamo terekamo igitego cya mbere cya Etincelle mu minota mike cyane y'igice cya kabiri minota itageze no kuri 3 yandika igitego cya mbere APR 2 Etincelle 1 game iracyakinwa hano hanze oragenda uvamo kabisa nako umusifuzi avuga ati match ereka irangirire ahangaha. APR rero ikabicyuye amanota 3 yayo sans faute sans problème nta kibazo na kimwe ifite nyuma yo gutsinda ikipe ya Etincelle ibitego bibiri byose ku gitego kimwe. Akaba rero hari ibitego byatsinzwe n'umunya Burkina Faso Cheikh Djibril Ouattara ndetse n'igitego cyatsinzwe na Mamadou Sy umunya Mauritania kimwe rukumbi cy'ikipe ya Etincelle cyatsinzwe no bita Jideo Bivula akaba ari wamiminyamo igitego nyuma yuko bari bamaze gutera kona ahita hirika baro mu izamu yandika igitego cya mbere. APR 2 Etincelle 1 APR cyura amanota 3 ifata umwanya wa kabiri n'amanota 18 irushwa amanota 4 n'ikipe ya Police Football Club iri ku mwanya wa mbere n'amanota 22. Nice rero APR ikabicyuye amanota 3 neza cyane nta kibazo na kimwe ifite kabisa nkuko twa predictingaga ikipe ya APR yaje ku mwanya wa kabiri nyuma y'ikipe ya Police Football Club n'amanota 18 ikabizigamye ibitego 6. Ikipe ya Police ya mbere ifite amanota 22 amaze gukina imikino 9 barahura kuri wa gatandatu saa 12 hano kuri Kigali Pere derby umutekano igomba kubizaba ari decide ikomeye cyane. Ubwo rero n'ubundi nkuko byari byitezwe ikipe ya APR atsinze bajya gutegura derby umutekano.